tunaweza CS Mwamure ministry-inĩ ya utungata wa muingi uria nowe mubunge wa mbere ya Rugongo Geoffrey Ruku ni oritie aria maranyururia thirikari makiuga ati thirikari ndiraruta wira mohe thabari mekinyie mbere ya Rugongo meyonere tabarira cia uthii wa na mbere. Akiaria ari kanitha-inĩ wa Jesus Frog Sanctuary taũni-inĩ ya Chicago, Ruku ni athing'ĩrĩirie ati uthii wa na mbere uria uri mbere ya Rugongo ukinyanĩirio ni unyitanĩri wa thirikari ya Kenya Kwanza na nikio atangiconoka kunyita ugeni president. Ukisikia mtu yoyote ambaye anasema serikali yetu haifai kazi, mwambie akuje hapa katika eneo letu la Mbeere North, tumpeleke kwa barabara, tumpeleke kwa irrigation project, tumpeleke kwa stima, tumpeleke kwa maji ya mfereji ambayo inafanyika saa hii, na tuende tumpeleke katika mashule 80 schools in Mbeere North. Thutha ucio Ruku ni aheanite basari mubango-ini wake wa imarisha elimu. Kwa hivyo umenituma niambie rais, tutamkaribisha kwa shangwe na nderemo, tutamkaribisha kama kiongozi wa taifa, tutakaribisha kama mfalme wa nchi yetu ya Kenya. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Mwangi wa Shira.